و کشینا روسیای جه پیمان هنارتنا دخلودانا اوکراینای با آوایکی دمل دست بلند بونا بهایان دا آستا جیهانی ده بخواره آنی. ترکیه ده بیجه ابو چاره سرکرنا کشهی هودیدنان ده دومینن. نتوین یک بویجی را گهاند که وان بو شاندنا هجماره کشتی اندنین دخلودانه به اندامین پیمانی را لحف گریه. روسیا ایریشا لسر کشتی این خواهین لدور سواستوپولی و اکسدما قرساندنا پیمان نشانده. لیتیزانین که موسکو دخوازه هنارتنا دخلودان و پینا روسیا جی بو بازار جیهانی بردوان به. حتی جبوه که دنابرا روسیا و نتوین یک بویدا پیمان اکشی حد بو امزا کرن لی نهاد جیبیجی کرن. لگوری شرازایان سدما وکشینا روسیا جی پیمانه اوه. Taraflar masaya oturduğunda Rusya ister istemez devletin Rojavay henartina dexludanên ji Rusyayê weke binpêkena gemarûyên li ser Rusyayê dibînin. Lê beriya peymana henartina dexludana ji Ukraynayê van digot dêlevalatên Efrîqayê xela rabe. Heger nîgeraniyek wiha hebe hewceyê pêşî li henartina dexludana ji Rusyayê nekirin. روسیا لگل وکشینا جه پیمان ادعا کرد که دستوردان بریتانیا لسر پیمان دخلودان هنه به شکل شرازایان جه علی اولهیه و او ادعای روسیای بالکشت بینن. Ukrayna tahılının dünya pazarı. Eger peymana dexludanê neba, NATOyê dişiya qeyrana dexludanê wek hincetekê nîşan bide û derbazî behra reş bibe. Betalbûna peymanê ji bo Rusyayê jî ji alî ewlehiyê ve baş nîne. Lewma biya min vegerîna wan li ser peymanê bo wan jî baş e. Heger Rusya'ya peyman ne qarısandı ba, pişti 20 rojan maveya peymana hınartına dexludana Ukrayna'ya bidavid bu. U çavare ne dahat kirin ki Rusya peymanê nû bike. Devarê evlehiya behra reşte bo Tirkiye peymana dexludane giringe. Her baha navbenkariya dinabera Rusya û Ukrayna û sivikkirina bandorên qayrala dexludane bo Tirkiye vek rolên sûdmend tên dîtin. Çawaretê kirin Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di navdemek nêz da bo ji nû esaskirina peymanê li gel serokên Ukrayna û Rusyayê bicive. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.